wa Inoro TV ni tondu wa guthii na mbere na gutwarana na ithiru ni tingirika ikoragwo na ndereti ya mishitu na muthenya wa umuthi ni tondu ciana ni ciukite korwo tukirora uria wita muciari ufati gukorwo kiaraniria na mwana waku na hihi undu maria afati gukorwo akifashirira muturire-ini na nigetha agikorwo agikura na njira iria agirire na ririkana no ukorwo kiaraniria na ithwe kwitukira 2288 na kiuria giaku kana woni waku tutirihite ndereti itu na muthenya wa umuthi thini wa studio shitu turi na mutarani witu ugwitwo Nicholas Kahiu. Karibu sana thini wa studio shitu na no nyende hihi wambe kigeithie mwiroreri no ki to mwena wa Murang'a. Thengi muno wa Mbui ni tondu wa kanya kau kangi mwathani atuhe. Murang'a ni gukoretwo kuri kwega ndu gitago gitugu umuthi ni tukuhurukagia mwarimu muratangatha gikuria giake muthugu na Murang'a ni kugite na thayo koguo we can't complain na kwira andu ma kunjira njo ndakinya uko ndimageithie na tondu ni ndimerire ndi kuma thiko-ini macio ni ndiroka Inoro TV ni ndamageithia kuria guothe mari na andu ethi othe handu ya ruma ni uwe ni ngoro yakwa ipampaga andu ethi na muno makiria diocese ya Murang'a South kuria hetwo igiririki wa kumatongoria ndamageithia muno na ndamera mo tuge na ndereti ino ya goro ni ngatho cia mwanya muno tondu na wagwitikira guka na haria gwenda twambiririe ni mwanya uriku koretwo ho wigi waranirie kana ndereti ya mwana na muciari mahinda-ini maya wa Mbui mwanya uria ogite hori he mundu umwe na ni my counseling de he mundu umwe wari mugi muno na maundu maria maingi andikite ni meciria matheri ni ujigua ni ruga ira yemuta na akiandika kiuga thini wa Proverb 22 verse 6 menyeria mwana njira iria agirirwo ni kugera gap iria iho ni kumenya the second gap eso ithathatu inyue ciana na inyuere athikagirai aciari anyu mwe thiini wa mwathani ni gukorwo gwika uguo niguo kwagiriire tutikiragia hau kianda hena demand ya aciari na inyuere endagai ciana cianyu. Those are two gaps iria iciarite ruo to this generation, to the parenting. Tondu riri wa Mbui kumenyeria mwana ti weterere mwana oke haria uri niwe uthie haria mwana ari na wathie haria mwana ari uguthie uikare ta age yake ufeel kiria aragerera ufeel kiria arenda na wona wafiru kiria arenda you have started to show love regardless of what he or she is going through na riri taru tungirora nguku ri tondu ndimitaga incubation stage ri tungirora nguku igiuka guturikia matumbi itigaga unguku wayo igatiga prestige ciayo igatiga pressures ciayo igoke kaharuruka ginya haria itumbirire nigetha ihe itumbirire a conducive environment for the right hatch na no yale ginya kuria for 21 days to make sure itumbirire ni ria hatcho at the right time gap ira ndirona haha murerere-ini na muikaraniria wa muciari na mwana muciari ndarenda guthie haria mwana ari arenda mwana amukore haria ari we na mwana akuhiriria haria muciari uyu ari akambia kumuhe demands akambia kumuhe instructions akambia kumuhe authority koguo mwana uyu handu ha ma work together aka resist agatuika rebellious other than resist
ni tukoraga rimwe mwana ni araremwo ni kuhingukira muciari wita muciari ri ungika atia gutigirira ati nima ni waikuruka ni wakinya haria mwana uciari no nake ni etikira gukuhingukira na ni mukuhota kwararia tondu ndigwiciria kwa hindi muciari ungiariria mwana no korwo mutira inyueri mutira hingukanira ngoro mwana uyu agikura wa boire muciari akwagwo ni gukura nake no mwana uyu ni adinairwo opportunity yo yawe gukorwo ho so akura na aciarithia effect twitaga paranoia effect in psychology koguo mwana uyu ri ni agatuika paranoid koguo urageria kuka kumuhe instructions already ena attitude ya ni murakarie he kindu akwendaga agikura attention yakwendaga agikura ndunamuhe ni kuri na attention akwendaga ginya breastfeeding ine ndunamuhe he na attention akwendaga riria gukurumaga ndunamuhe kuri na attention akwendaga riria aguthia haria play group ndunamuhe umutigeire society wa mutigira arutani wa mutigira airetu wa wira koguo ri arakura murakarie koguo riri oroka hari weri urakora mundu murakarie na yoka muhe maundu o mako murakaria agugukirira o muri o nyumba emwe mona no akirira muciari ona angikorwo mau mothe ni amuhete no akorwo ati ni aretigira ringi kuhingukira muciari araga kuhingukira muciari ahingukire ungi meaning there is no boarding tondu hindi ria muciari agutigaga ugima wake let me use that language agatiga nene wake agatiga prestige ciake agatiga position ciake aharuruke hari athi araharuka nigetha maboard ndaraharuka nigetha amu instruct araharuka magi dogo na mathodeke urata so before you invite this child to the second stage of inviting him for the light and longs aba mwabe mugie na board mwabe muohane wega such that agithina ya ko feel na we ogithie ni uramu feel no ni urakora today kwe muciari okuga I don't care mwana da ringira tha iria ago ni gukoma muciari agakoma na atakwenda kumenya ati tondu mwana ni teenager don't care attitude na ke mwana the same ri igakoro reciprocated ati I don't care uria muciari arenda njike neo ni ira affect mwana tondu muciari we no athi na mbere na muturire so we must come back now to our senses turania atiriri niki kiu tugutiga tugire ki tondu mwana uyu hindi no urathie kwiwe gwi kindu arabatara umunengererie na niyo ndireta atiriri emotional safety we aramuhe emotional safety na kyakuhe trust no hindi no wa mwagira love mawigwi maria akuiguaga ni akwendaga mundu kuma validate no ndirageria gwiciria atiriri mwana uyu noke ona reke tutie ndenda gukuruta hanini ha muciari uyu uri wira ndakoragwo na mathaa ma muciari no tukirora ciana thiko ici urakora mwana kuma rio munini mwana ucio ni arakura na uge muingi muno ginya gugikinya ati ni arakinya teenager maundu maria we woi kana maria we utoi mwana ucio utoi we mwana we ni aramenya mamenyo na atakinyite teenager twitaciarire tufatie gwika atia gutigirira ati ni turatwarana na mahinda maya tondu haha hena generation igire ngurani mwana ti gukura arakura ti kuhiga rohiga ati mbere ya mahinda make tondu ti kuga ati ena neurons nyingi makiria twari na cithu tugikura ni boundaries kiria boundaries cia kiria ako access ciagire hete itore boundaries wa set uroi mathukuru ukinyite wiritwo ni mitungire ya mai na muciari ni aragukakiritira ndagika icio cia kugira mutungi wa mai kianda na wa batie nduma ya igira uguthie social media ri ugikara TV ni ri uguthie kuri bad company ri so tikuga te ciana cihinda ri ni kuhiga irohiga makiria ithui
todo hau ni twatuma metie muno mone ta mebere utikuiga moigete gutukira ni haria hagire clear boundaries yoria magirwo ni gwika at a certain age make access everything kogo information imenayo at fingertips ti todo wa kuiga gutukira ni boundaries twagire kumahe na kahitia ri ona gatirenda gukanio kababa nakamamu. So you are just there to watch akiura tondurenda kumuhitiria because you don't want to set boundaries. Kogo agikorwo ni ukwenda mwana uyu akure amamenyeretie njira iria ciagirire ni kugia na boundaries clear ones. No muthi uyu ri ni uguthie ukore ya couple akone ta kuria mura kwina hangover ile to hangover ndio engira higo hau akoti hangover kuna makuiva urahangi hau ugetia muzinga waku na wa mundu waku aciana nacio gacitikia chips mwana ucio ri ni akuona atiri he kindu kingi wahuthira nawe wa muhe waru nikigi gutuma age gwika research yake kingi wahuthira na bata wakio na wakihuthira niki ni ukahota kumwira tiga ndukahota kumwira tiga tono wagire go set clear boundaries kwi maundu nginya kuingira kwa aciari aitu da twakuire tariki mugiro fulani uraigwa nginya thithi wa thikutia murango wa bedroom ya muciari uraigwa nginya thithi wa wona nguo cia muciari ikihuro ikianekagwo na ni nguo iria njega todo ni kwina boundaries cia setiwo. But what about today? Parents don't care. They don't care. Ni mairigurire ciana muno ona TV ni in fact ni agakereria mwana aguruite TV ni kana akamuhe thimu athakage tutuni tu na karikagie kitchen course. Why? Toti komaidia arama idi mwana ni komaidia arama idi iria ihe responsibility yake no we darama idi growth ya mwana we arama idi arekia oige ni ndugite ni nyuma wira ni ndahata nyumba ni ndeka no ndarenda gutwika answerable mwana we mweneri niki ata Dero tutigitie ndagika 3 na no nyende hi ukorwo gitwira atiriri uthie na mbere turi ta ciarire ni njira iriku ungihuthira gutigirira ati angikorwo murari na ka distance kauna mwana waku ni mwakorwo mugikuhaniriria na mugakorwo mukihingukanira ngoro. Njira no imwe an open active communication. Open active communication. An open active communication ne abiriria hari agwetire wa boy uthie kirathi kiria mwana ari tumithako turi arathaka muthake nake muke mwambatanite koguo ni agakuhingukira ngoro ya kaundu karia aragerera utago strain na hindi arahinguka ngoro ri ni ukumudevelopera kindu kingi kiretwo the independent encourage independence. Gaira mwana ucio responsibility umuthi uyu ri ciana ni irekora itiraga responsibility nyumba kana mucii nikio igakorwo uguo koguo riria athire nginya cukuru na no aririkana hena effect gwetire haya dimetire paranoia kuhitirio athie thukuru ri agakora nake marimu hana muthigari koguo okuhitirio ringi athie kanitha ri na nikarwa nginya mena slogani sisi tumeacha church lakini hatujaacha God. Kwa nini? Aona kuhitirio nginya mutungatiri aona nginya kuhitirio ni muciari akaga na paranoia effect ateka paranoid koguo kiria areka ri ni kuonania marakara macio nikio raigwa kwina gucina cukuru nikio raigwa kwina nyui wa ndawa cia kulevya nikio raigwa kwina kwiita tondu maundu maciareka ti arenda kwiheria arenda kuheria urio murakaritie and in this paranoia effect ni iratuma ciana ici nyingi igie na mental issue mental health issue no gakora
there is a disorder that is being developed by this paranoia effect, which is called bipolar. And bipolar is carrying two kind of attitudes. Mwana oyo ore mwana arakare na ore mwe no akene. Ona ore mwana hana ogwori. Tamutwarire a counselor, a therapy or a therapist, nigetha ateithio kumenya atiriri hacira kau agerera ni kwinina renina. Gatho cia mwanya muno mundu gwitore Regina Raja nkurikia turarikia na ndagika citu ni ciathira kuo no nyende ciugo cia mwisho na njira nguhi muno na sekondi ta 10 uguo ukiheanaga namba yaku ya thimu. Ciugo cia mwisho ni riri. Mwana oyo ri anyitirirwo ni stakeholder. In fact, when you are talking about a parent, tutirario muciario wa muciarire. Ne turaria ginya murutani, ne turaria ginya thirikari, ne turaria ginya even the arms of government. Adwo the toke haha. Nigetha tuhote kunyitira mwana uyu na kia play part yake. Tondu kindu kimwe kiratuma metie muno ni kuganwo Gen Z makona tario maki mama ukiyurathi ena part yake na ke muciari ena part yake. Ithuothe tuke hamwe, we listen together, turania atiriri njira iciri tugucihinga atia na ici ngiri tugucihingurira atia. Thank you muno. Ndakena muno muthikiriria ni tondu wa kahinda kau na kwa tiuma kanene no ndramenya ni twaraniria ati we listen together. Na namba yako ya thimu ngienda kunyona ni 0701 16 961 367 0116 961 367. Ngai amurathime muno tugiteithia ciana ici ituike kiria ngirigiri gatuika. Thengi muno. Na ngatho cia mwanya muno ni tondu wa gwitikira guka. Ni ndirona kuri na andu aingi muno makoro magitwirorero mwene mama Queensley ari kuria mwena wa Kangemi, ithe wa Mubi ari kuria Hura Nyeri, na maratwira ni ndereti njega mundu gwitwo Colette Eunice nigetha maruga ni ndereti njega nigetha tukorwo tugiteithia ciana citu tukimenya kwina mauritu maingi maria macigomeire igukura. Na kuri aria othe makoro magitwirorera ngauga ni ngatho muno ni tondu wa gutwarana na ithui kuma riria twambiriirie nginyagia riu cihandite thaa 4 na ndagika 3 ngakwira wira wa bata muno mutaurite na njira ya ciko auma Liz wa Ngari na nie njitagwo Wambui wa Macharia ngikwendithiria utuku mwega wi wa bata. Mtu yangu umesikia cheza